Kanonye bwifurize gitondo cyiza, gitondo cy'umugisha kuri twumva amasaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 12 z'ukwa mbere rero 2025. Birumvikana ni amakuru abagezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba dukomeza kuri byinshi bigiye bitandukanye. Turaza by'umwihariko rero kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, kuko ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi binatangazwa mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muraza kunyemerera mbere yo kugira ngo twinjire muri ino mirwano za Uvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, tubanze dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Canada, Belgique ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Nyamuneka tugiye kuba rero dukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Sindi butinde rero nyemera nkubwire yuko FARDC yagabweho igitero gikaze cya bayita ahitwa za Katanga. Abatari bake bakase ubuzima. Icyo gitero turaje tubabwire ni bande bakibagabyeho. Hari benshi batangiye kuvuga bati ese birashoboka kuba arimo 23 yagabye iki gitero, ariko turaje tubyinjiremo tubabwire uko bimeze. Turaza kubabwira yuko nyamuneka atari ibyo gusa, ibintu byamaze kuba bihindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nyamuneka ahitwa Ibukama ni mu marira menshi. FARDC irashinzwa igitero kibasiye abaturage bigatuma abenshi bahasiga ubuzima. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo, tubapudetinge tubabwire uko bihagaze. Nyuma yo kumara amezi afunze rero mu buryo buvugwa ko butubahiriza amategeko, umujyanama w'Amatapanyo yimuriwe muri gereza ya gisirikare. Turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza gukomoza kuri byinshi nyamuneka bigiye bitandukanye. Ibintu byakaze ariko kandi bikomeje kuba ibindi. Amakuru yo ni menshi. Muraza kunyumira mbabwire yuko mu Uvira ibintu byamaze guhindura isura, ndetse urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera, nyuma yuko ku munsi w'ejo ahitwa za Katongo byari bicika. Mu nyumire mbabwire yuko n'ubu ibintu byamaze kuba biba ibindi. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga 5/5. Minembwe hari amakuru akomeje kugenda yatoroka imirwano amaze guca ibintu, ariko kandi nanone ku rundi ruhande ibijyanze yuko kibyisubiza wazalendo igomeza kuguma mu bice byabo, ndetse n'igisirikare cy'ama23 kigomya kuguma mu bice byabo. Gusa icyo nababwira cyo aha naho situation ni atari ibintu byakaza, ariko kandi byamaze kuba bigenda biba ibindi. Izo zose ni zimwe mu nkuru tugiye kuba dukomoza, ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo tugenda tubapudetinga 5/5. Muze kunyemera, ariko kandi tunagaruke hano turebere hamwe ibyo AFC M23 yasabye ku bisobanuro by'ibiganiro bishya bya Angola, inenga kandi kudahuza inzira y'ubuhuza ku kibazo cya Kongo. Bamwe baravuga bati tugomba guhuzwa na Gatari, abandi bakavuga bati tugomba guhuzwa na Angola. Ariko kandi mwibuke akantu gato yuko ibi bibaye nyuma yuko uwitwa Tshisekedi yaramaze iminsi igera kuri yaragiyeyo, by'umwihariko mu gihe kitarenze icyumweru, iminsi igera kuri 3, ndetse n'uburyo bw'ibanga rikomeye by'umwihariko yakoresheje, ariko byose bikajya ahagaragara. Izo zose ni zimwe mu nkuru zikomeye inshuti z'akadasohoka abanywanyi bacu tugiye kuba tugarukamo, ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo tugenda tubapudetinga 5/5 mu bitayari. Gusa nanone muraza kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko arimo agenda anavugwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nabonye rwose nyamuneka bikomeje kugenda bigarukwaho cyane ku kijyanye n'amakuru n'ubundi akomeje kugenda aturuka muri teritwari ya Walikale. Teritwari ya Walikale nayo nyamuneka ibyayo bikaba bikomeje kugenda biba agateranzamba ka nyina wa Nzamba. Ikaba ari teritwari ya Walikale rero isaha ku isaha ishobora kuza kubamo urugamba, ndetse navuga yuko urwo rugamba
ushobora no kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Teritwari ya Walikale ubwo ni Hembe ndetse no mu bice bya za Kibati, ubwo naho turaza kwerekeza turebere hamwe ese bimeze bite, byifashe bite. Ariko mbere yo kugira ngo nyamuneka aya makuru tuyinjiremo turebere hamwe ibya kuri detail, inama zirimo zirakorwa by'umwihariko zago ku mpande ndetse n'andi agiye atandukanye, mubanze munyemerere nyamuneka tubanze turebere hamwe iby'ibi bintu by'ibiganiro bya leta ya Kinshasa mu gihe AFC M23 ubu tuvugana irimo iranatangaza yuko ngo igomba gufata uwitwa Tshisekedi ngo ikamujyana mu nkiko ngo agashinzwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nyamuneka bikomeje kugenda bikorwa na leta ye muri rusange. Nyemera gato mbere yuko tugaruka gato kuri ibi bya Kinshasa ku bijyanye na kudeta, mbanze nkubwire iyi nkuru. AFC M23 yasabye ibiganiro bishya bya Angola inenga kandi kudahuza inzira y'ubuhuza ku kibazo cya Kongo. Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, kuri ubu rigizwe ahari n'intara ririmo hanini mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, ryasabye ibisobanuro birambuye bijyanye n'ibiganiro bishya byatumijweho by'umwihariko muri Angola, akaba ariho bigomba kubera. Ibi bikubiye mu ibarwa rero AFC M23 yandikiye perezida Angola Joao Lourenço musaba ko ariwe muyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyo asaba ko hasubukurwa ikijyanye n'imiterere ndetse n'intego n'imikoranire y'ibiganiro bishya, cyane cyane uko bihuzwa n'izindi nzira z'abahuzwa zari zihari. Mu butumwa bwe Colonel Nanga rero yagaragaje impungenge z'uko perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje nk'uko abivuga gukina ku muzungu mu bijyanye n'inzira y'ibiganiro. Agaragaza ko kandi hakomeje kugaragara uburyo bwo gutangiza ibiganiro bishyashya buri gihe y'inzira yari ihari mu gihe ibintu byari bigiye kujya mu buryo. AFC M23 kandi ivuga ko uburyo bushobora kuba bugamije kuyobya abafatanyabikorwa ndetse no gutesha agaciro intambwe yari imaze guterwa mu biganiro byabanje. Ibarwa igira iti byaba ngombwa ko dusobanukirwa niba abahuza ba Katari bazakomeza kuba mu biganiro bishya, nibo bazahuza ibiganiro se bizabera muri Angola, bizafatwa gute kandi bikagira uruhe ruhare ku rwego rwo kubaka amahoro arambye. AFC M23 kandi hasobanurwa uko ibiganiro byabereye muri Idwa muri Katari byasubiwemo, imbuga nkoranyambaga, amahoro akongera kuboneka igihe gitoya. Ariko se kandi kuki Angola ibijemo? Iri huriro risaba yuko rero hategurwa inzira zisobanutse zidatesha agaciro ibyari bimaze igihe bikorwa, bityo amahirwe kugira agafata umwanzuro. Iyi nyandiko rero yibutsa ibiganiro byahuje leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23 ko bagiye bigira inzitizi nyinshi mu biganiro na leta, by'umwihariko yari yaranze guhura na AFC M23 ivuga ko ari umutwe witwaje intwaro ngo bawushinze gukorana n'u Rwanda, nyuma y'uko ibiganiro rero byabereye i Nairobi ariko ibyo bigahagarara, AFC M23 ikurweho icyo cyasha. Ibi rero byamaze kuba biti nyuma y'uko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira, cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro
agaciro amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano y'i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwageze ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no
kudahana, kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyawo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye, kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima, nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura, mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo, nk'uko biri kugenda bigaragara, ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba icyitwa imirwano
ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye, nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa